nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake raki. Andu tali tawali mundu warra na radio Fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio Fijuan. Bula nalango peni watu tiga watu lomba andu tali tangana warra na radio Fijuan nanto bibi. Na radio Fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Sambul binaka, se koe ngona pakaleleka ni non dei tukutuku e nambungi ende indai. Pakarita kina mate pelewai endua ne lealo katoni, ena kisi kambeite kitiko kino chosua dhalona undulu, kambeite kitiko ena vida bata na dhala ni kudu kena ndua na dhala ni lamba ena mataka ni kua. Kila kasa mate kitiko o dhalona undulu ni kuduwa, e vana ngone elewa na panua e tiko kina, ia enga ilambate endua na ngone elewa ema kitini kava, mainde umba ena ema kisaoti. Nelo ala katoni ka taura endua ni yaua e pakarita ki kina o tolo undulu e na nona laki pakarita ka peira na ubisa na panua e adokina na dhalo ya. Laki pakarita ka talanga na panua e rosota kina ke ngone lewa ka ngai pirita ki koe na loma nindua na mbai e na nona paenga takatiko endua na kau. E sa pakarita matua toka na nonta mata ki New Zealandi o Filimoni Wangambada na pakatutu me rauni ndangole ya ni ki New Zealandi ka meseanga ni labaki nei volatara se visa. Tukuna Wangambada ni kena solimai nei volatara ki New Zealandi e na rauni lavetada ke na tambana ni beiboli ke na bisnisi e na nondo bonua. Nei volatara ki New Zealandi e tiko e na ronan rau vitsa bulandola ka kepaka e sana siang ni bondo nui e sana sianga ni sukle stelle na nomuni labo. Dina ni beta ka bitiko na dengue fever ia menda wano nopo tale tiko e sona mate beita ubi tiko e na ngaunongo. Sa riba mbita ki tiko e na ngaunongo na iwili ni mate na flu ke na leptospirosis ka thingo mina ke na tukutuku e na ministry ni mbula. Ia e na buku ni mate na typhoid tuko na Dr. Mike Kama ni leilei na iwili e thingo mina amba kiongo ni baka batani ke na amba kisaoti. E kai ni bunga sara na mate ndewa e beita ka bitiko e na ngaunongo kaongo e ndua na nraki ni mbula dau lago durumi e na beambaki wako sivi e na ngauna e nraki suosua kina na panua. Kina ngito, tu bakarau na dhorobo ka sudu e na nonda panua, manasa mataele, mena ngito e ni mateni ngauna e na nona rara, e na nona tuna venga en rabu ke na timi ni Chiefs e na mbongi ni mataka. Waritako mataele ni maibabu tuka nataka na nona tatanra e na nona maingito ongo e viti Rona sota na timi ni Crusaders ke na timi ni Chiefs ni boe rua sanga lima na miniti me walu na kaloko e na mbongi ni mataka e na ANZ Stadium e suva. Mai dhava ikiri na waleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na sema na stationi na Radio Fiji 1 ke Inambula FM. Ni boe dhing vinaka. Bula benak na dang botin tadambi angon ni matene sawan ni malita sir o chungwe na jito tali tak na bokarong na Bula FM na bonduan sir Na dango ang sentina yo lapo mana korong burlebu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawo na isala bilao. Bula FM na bonduan sere. Na dango pinesiwa bo angon ni bukatele do tali takawali na warong na Bula FM. Go singa toka. Bula FM na bonduan sere. Bula FM number 2 en seri.